Mbola tsara voaka malagasy tonga soa ianao président fanavosana ary miaraka amin'ny équipinao ito en France. Hitanay ny fahatongavanao ary hitanay maromaro zay boka tsy afaka noho ny hoe diaspora ny tao ny olo ny invitenao tao navy hitanay maro be zegny le olo nivolagna nangala micro tamin'ny départ olo folo ny raisiny de nampiagna olo dimy. Ito zay mitolika amin'ny manoka monsieur le président mba miangavy zay aminao amin'ny paindrinanao ary miangavy zay amin'ny équipanao zay hitanay navy teo. Igny aloha tsy adivan-kevitry raha ohatra misy fiona ohatra ny nataonareo ny anty à Paris zay mangataka monsieur le président invitation ataova libre satria betsaka nge olo manam-pahaizana ty andafy ary betsaka koa ny technicien ty andafy. Ny tiako tenena amizay tsy le olo navoronao atao aby regny ny technicien na manam-pahaizana ialako tsiny monsieur le président. Ny zavatra tadiavitsika zao ny fandrosoana engana za mahita karaha raha mbola olo taloha à chaque fois président avy eto mbola olo taloha aby regny fo hitanay tao aminay nge zay fa tsy tady olo andegnenjika olo zay tsy tady raisonnementn'olo ilaza hoe za tamin'ny fotoagnany président zao za journaliste za nilefa zay tsy tady za 14 ans afaka baka de mipetraka ty andafy nazo bourse nazo ty nationalité française mitady rano zay tsy tady poney tapaka. Eto monsieur le président atsena raha ohatra pardon misy fahatongavanareo sy délégationareo ty andafy amin'ny magnaraka miangavy zay mitana vity aloha koa ny olo kendry no kainareo io mbo olo intelligent satria raha ohatra mbola mpianatra ilaza volagna tsy azo sambory manjary karaha tantarantsaiky l'école zegny ny mampalahelo zay nge zao en tant que devant le président de la république manjary lasa zegny koragna tsy koragna tadiavinao ny amezandronao manjary koragna milaza hoe za tamin'ny fotoagnany Andry Rajoelina za nilefa za journaliste. Hay tsy mba hainao pourquoi anao nilefa misy procédure tagnatiny tao za tsy milaza hoe ke nao marigny nao tsy marigny fa zefa tsy ilaina intsony monsieur le président. Ny zavatra tokotro atao zay nambarako okaiky ary raha zavan'ny Madagasikara manontolo fivoarana nge nitadiavitsika hitatsika tsara hitan'ny voaka manontolo nge ny olo taony era olo tao tonga tsisy J na M era ro jiaby tao izy ty moa à chaque fois délégation na président de la République avy ety en France regny olo regny fo ny raisinareo manjary tsy le mampalahelo nge zao mampalahelo manjary le olo raisin'ny président amin'ny président ny faharovoazina o raisin'ny président teo aloha raisin'ny président teo aloha zay fa tsy mila ary zay miangavy monsieur le président raha ohatra misy fahatongavanao aty andafy amin'ny magnaraka maro ange la France tsy Paris ihany. D'abord invitation tsy nataonareo ouverte tsy nataonareo pour tout le monde zay. De deux na ino moa avy à Paris fo ilaigna alors que fanjakagna malagasy nge misy vola io ny afaka organiser tsika Marseille
raha ohatra zao ndesitsika Marseille raha io tsy namarigna igny raha io boka ny mpamitika raha io boka ny namitika Madagasikara mbola roa koa tandresanao volagna zao monsieur le président alors que M J T io namanao ny tologno ny akamarozana le raha tiako volany aloha sarotra manohy ny foko fa raha ohatra olona manao ny tologno nge monsieur le président hitatsika regny ZNZ regny Taradego regny J regny T regny M ohatrohatra John agnarany regny Tita ny agnarany regny Momady agnarany regny fa zahava amizay kolo tamy lasalinao tao monsieur le président lasa mahagaga nge le izy ahoana ve olo hafa mitologno olo hafa ny resinao eto tsy milaza foko zao fa zay kosa mangataka monsieur le président zay mbo tiona aminao ameza invitation anareo nge mahita raha volainy amin'ny Facebook eto zay nge manana sosikevitry fa regny tsy manana sosikevitry comment ça se fait olo araiky mandeha miresaka amin'ny président ino ny ambariny hoan'ny voaka malagasy anao un journaliste tsy milaza agnaran'olo zao ialako tsiny un journaliste miresaka amin'ny président de la république milaza hoe za journaliste zany mitsoka d'abord c'est pas normal du tout de fa hoe adosoa mbony firongono zay efa tsy mitady mbony firongony zany olo efa iara-iasa olo efa ifandefitry olo efa ifanampy zegny nitadiavinay avy koa mezanareo micro koa tsy haiko 14 ans tsy haiko 13 ans tsy haiko 11 ans zany afaka baka l'âge de 14 zay ma gogo zay tsy gogo manjary zay lasa mipose question ataonareo micontre zay bako olo afaka baka 14 ans zay raha tsy logique kaza mpody kaza ataonareo tano mangala baraka zay zegny olo afaka baka 14 ans tsy logique olo afaka baka 14 ans zegny agnatin'ny quota fa zay aloha magnameloko zay amin'ny zay tologno nataony izy volaniko teo ro zandrinay ro babanay tsy zay hainy kahinareo teo tsy nataonareo nibiagna zay le invitation hainany monsieur le président ialako tsigny fa zay tsy nahita zay tsy nareny zay ny volainay tsy nataonareo ouverte le izy zay nge afaka maka avion bakito raha fampandrosoana ny letsika afaka maka avion baka amin'ny Brest eto mandeha na Paris iresaka aminao raha zay monsieur le président raha iresaka aminao nge zay tsy resaka ny zazakely ohatran'regny manjary le valeran'ny président zay tsy mipetraka mihitsy par rapport an'regny olo regny ialako tsiny monsieur le président raha ohatra ka misy fitongavanareo ty andafy magnaraka soit ataovanareo invitation na ataonareo privé na ataonareo public fa regny olo fa nivolagna à chaque fois mivolagna fahatany regny tsy tokony hivolagna io zay nge tsy andeha koragna po aminao zay tsy andeha koragna po zay aminao pontapaka zay tsy andeha koragna rano zay aminao voanalohany raha andeha koragnina aminao aloha mifamela aloha iara-iasa aloha iara-andiniky zegny ny resakany aminao mino sy matoky zay tsy hoe anao tsy nitady zay navy teo fa kanefa fotoagna kely aloha diovigny le izy fotoagna kely fa zao zay fa nagnapetraka afatra aminao monsieur le président zay vogno raha ohatra mezanao invitation iresaka aminao iaram-pandroso Madagasikara miaraka aminao amle fitongasana rojo ty zay vogno raha ohatra misy invitation même zay mijotra Madagasikara satria tianay be Madagasikara tompoko tianay be Madagasikara tompoko marary zay Madagasikara zay mipréfère magnefa billet d'avion délégationné andisinay technicien namanay olo intelligent diplômé
manambola hoentinay zay tsy mampagnino zay magnano dépense mbo Madagasikara manontolo mahazo vokany zegny izy monsieur le président zay aloha somary kivy kely fa kanefa izy nambarako raha jiaby misy fotoagnanany de faharoe olombelogno misy erreur fa erreur ny président erreur anao monsieur le président erreur ny vahoaka malagasy manontolo liferinay aminao ny erreur anao fa kanefa ny tegna izy ifandefitra atsika iara-iasa atsika kaza mety hitanao le rythme nela aboakan'olo mbola toujours pareil le frongony inona ve frongony tompoko dian'ny président nge tsy tandreny frongony dian'ny président nge hafa anareo namezany chance ikoragna aminazy karakory ataon'ny président anareo mipose question anareo question soi-disant karakory ve ataon'ny président de maly anareo frongony karakory ataon'ny président anareo mitady rano olo Madagasikara mitady rano nareo andafy aty ndraiky vola mitady rano pon dikan'izy aminaka soi-disant zy fanjakagna zay tsy mahay asa tokony ataondreo nanjary olo araiky nitaky izy amin'ny public non quand même tsy regniny tokotry volagna ambaratsika monsieur le président tompolazy tompokovary ny volagna tokotry nambaranareo zao na ino ataotsika volanko na ino ataotsika raha ohatra tsisy fampiavanana atsika tsy tafaboaka raha ohatra olo jiaby keo managna fomba fijery managna fitiavagna Madagasikara ny question tokotry namepetraka nareo tamin'ny président monsieur le président oviana ve hoisy fiavana samby malagasy zegny afaka zegny ny question apetraka amin'ny président satria tsisy raha afaka andeha raha ohatra tsisy fiavanana tompoko misaotra mivoaka malagasy mankateligny amizay teny zay naboaka mino somatoky zay endro mivoaka malagasy miara mitantana atsika fa avitra io tompoko lazy tompoko vary